Bongkot! Bongkot! Berdiri! Jair! Set! Siapa itu berak di sini nih? Masih belecetan begini. Udah paling enak mancing ini mah. Dapat gurame nih. Dah. Tai musang apa tai bocah ini begini bentuknya? Sayang gua ambil we nih. Mau bajir. Kena lagi. Buset, orang mah nyautin kalau dipanggilin sama orang tua. Apa? Panggilin kagak mau nyautin. Ya udah. Tuh, mancing. Bongkot mana? Boleh, Bah. Kayak bisa be lu mancing, Wir. Gabus tar lihat gede banget baru gitu. Udah lama lo. Sengaja mah ada. Si Bongkot di mana? Oh, ngopi, ngumpet di gubuk. Orang puasa emang dia? Tahu ramai ngumpet dia ngopinya. Badan doang segede kebo, puasa mah enggak. Aduh, orang bohong. Gue nyusul dia dulu dah. Oke sih, taruh susul ntar. Hah? Taruh susul bawa ikan. Bentar lu. Aku dapat bakar sana ya. Terus nyampe sana ya? Oke. Ya. Loh, masih ada. Hampir kena kan? Tuh kan. Nah, pada kemana nih bocah? Aduh, tadi pada ngajakin gua. Mari pada main kiuk-kiuk. Udah bawa modal ini banyak. Buset dah. Wah, si kodok nih kerjanya kurang ajar banget. Bungkus nih. Kasih muka dia. Bau banget lagi, babi. Bongkot. Masih Bongkot. Tai ngapain nih? Gua buang gue ngapain gua bawa tai? Buset, ngapain di situ lo? Gua cariin. Dasar Bongkot. Ngapain lu Kot? Kemari Kot. Dah, lu ngapain? Mau ngajak lu gua. Mana? Nomor togel. Hahaha. Gila lu. Lah, Tahu-tahu dewek. gua gedak, gua si Jawir. Tadi dia ngajakin gua main judi kemari. Orang si Jawi lagi mancing sih. Terus gue batu bocah, gue banget. Ya batu, Jawir. Gua datang tungguin be. Jawi kan kita kemari. Tahu tuh bocah orang main apa itu? Halo. Umpan gua lu ganti pakai tai. Lah gua nyicilin tai nih mah. Iya, gantian. Kenapa lu, budak? Emang enak gue.